Umugoroba mwiza ku bakunzi bacu mwese aho muherereye mu mande enye z'igihugu abari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba namwe abari mu mujyi wa Kigali nibagiwe n'aba diaspora mwese mba n'abateye yambo mbaha ikaze mu kiganiro cy'uyu mugoroba. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiri mu ikipe ya Rayon Sport. Iyi ni imwe mu makipe ikundwa n'abatari bake, Gikundiro, Igikaka, Igikanu cy'Imfizi, Isaro ry'Inyanza, Kimaranzara, ekipe y'Imana n'andi mazina yose wagenda uyita. Akora tugiye kwinjiramo rero ikaba ifite urugamba rukomeye cyane ku munsi w'ejo ku itariki 8 z'ukwezi kwa 11 2025 igomba kuba yesuramo namo n'ikipe ya Apple Football Club Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ni derby ya hano mu Rwanda, rero ni umukino w'107 ugiye guza ikipe ya Apple ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino rero ngiye kugenda ngarukaho ukagenda umenya byinshi, ariko ndaza kuba nibanda ku ikipe ya Rayon Sport. Ucyo usabwa ni ikintu kimwe, kanda subscribe nyamuneka, kandi unibuke gukanda like kuri video. Mbibutsa ko uyu mukino tuzanawubagezaho live gatanu kuri kagenzi kako kagenda uwukurikira. Rayon Sport irimo amakuru menshi agiye atandukanye ari nayo ngiye kugenda ngarukaho. Ni byinshi bigenda bivugwa mwino ekipe. Ni ekipe yamaze kuba isimbuza bamwe mu bayobozi, harimo uwitwa Rukundo Patrick, uyu nguyu wari umubitsi w'ikipe ya Rayon Sport, ndetse tutibagiwe n'uwitwa Roger, uyu wari vice president. Abangaba rero uwitwa Twagirayo Tutade yamaze kuba ashyiraho aba basimbura ekipa ya Rayon Sport. Kandi uraza kuba ugenda umenya uburyo yiteguye uno mukino, uze kubigenda umenya 11 bagomba kuba babanzamo ku mukino wo ku munsi w'ejo, ndetse uraza kuba ugenda umenya amateka yose yagiye aranga derby. Dore yuko izi ekipe zimaze gukina imikino 106. Byinshi rero mu byagiye biranga ino mikino ngiye kugenda mbigarukaho, ugenda umenya ibintu byose ukuntu bigiye byifashe. Ekipa ya Rayon Sport rero ku munsi w'ejo nibwo yakoraga imyitozo, yemerera itangazamakuru kuba ryakwinjira regakurikirana imyitozo, ndetse baza kugirana n'ibiganiro. Ekipa ya Sport rero niho twaje kuba tumenyera yuko uyu Twagirayo Tutade, perezida w'ikipe ya Rayon Sport, yashyizeho bamwe mu bayobozi basimbura. Hari abeguye kubera yuko abe uyu Rukundo Patrick yareguye ku bushake bwe, abe ndetse n'uyu Roger nawe yareguye ku bushake bwe. Yaje kuba abasimbuza rero harimo uwitwa Mike ndetse n'uwitwa Kelly, niba yaje kuba abasimbuza aba bagabo abundi, kugira ngo ekipe ikomeze n'ubundi yuzuye imeze neza kandi iri tayari yitegura igikombe cya championnat, dore ko ibintu bigeze akomeye cyane ekipe ya Sport rero. Kandi nanone ikindi wagenda umenya nuko abasore bayo bahari rwose bagiye bameze neza cyane. Uwitwa Fanganye arahari ameze neza cyane, ariko kuba umutoza yamukina mu kibuga no gufata risk, no gufata umwanzuro ukomeye cyane, kubera yuko ni umukino umaze amezi 9 adakina, kubera ko yavunitse mu kwezi kwa kabiri ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe y'Amagaju Football Club. Umukino wari wabereye mu karere ka Huye, ukaza kurangira amakipe yombi anganyije igitego 1-1. Ubwo rero urumva yuko ni ibintu bitakupfa koroha kugira ngo no mukinnyi bamushyiremo. Ndikumana Asumani we icyo ukwiye kumenya, uyu mukinnyi azagaruka mu kwezi kwa mbere, nubwo abantu benshi baba bagenda bibwira yuko ashobora guhita agaruka mu kibuga cyangwa se yaba ameze neza, kubera ko arimo agenda kuri imyitozo ameze neza cyane na bagenzi be. Ariko mu kwezi kwa mbere nibwo Ndikumana Asumani muzamubona, dore ko umusore yagize ikibazo cy'akaboko ubwo ikipe ya Rayon Sport yakinaga n'ikipe ya Singida Black Star. Ubwo rero abari bamutegereje rwose babe bihanagura, nago none ahangaha uno mukinnyi Ndikumana Asumani yari yaboneka. Ikipe ya Rayon Sport rero iri muri tegura umukino ifitanye n'ikipe ya Apple Football Club, ni umukino ukomeye cyane, derby ya hano mu Rwanda. Mbibutsa ko izi ari ekipe zimaze guhura inshuro 106. Ikipe ya Apple Football Club itsindamo inshuro 45, Rayon Sport itsindamo inshuro 32, banganya inshuro 29. Ni nako uyu mukino umaze kubonekamo ibitego 263, mu gikipe ya APR yatsindamo ibitego 137, Rayon Sport igatsindamo ibitego 126. Urumva yuko rwose ikipe ya APR ariyo iyoboye kuri derby, kubera yuko abe mu gutsinda imikino myinshi no yagiye itsinda imikino myinshi, ndetse no kwinjiza ibitego niyo yinjize ibitego byinshi. Ariko Rayon Sport nayo akantu yihariye kuri no derby nuko ariyo kipe byuza mu mukino umwe yabashije kwinjiza indi bitego 5, ubwo yatsindaga APR ibitego 5-2.
ekipe ya Rayon Sport kandi nanone twavuga yuko ikindi kintu kitari kiza kwino ekipe nuko kuva 2011 kuva muri sezo ya 2011 nago ikipe ya Rayon Sport iratsinda ikipe ya APR mu mukino ya Fazare mbakinye n'ikipe ya APR muri make nago ikipe ya Rayon Sport iratsinda derby muri Fazare kuva 2010 kuva muri championnat ya 2011 kugeza uyu mwaka. Urumva yuko rero ni ibintu biba bitoroshye kurande rw'ikipe ya Rayon Sport, ariko uyu mwaka ikipe ya Rayon Sport ya kanivuga iti tugomba kuba twabihindura. Rayon Sport rero nkurikije ukuntu nagiye mbona imyitozo yayo 11 ishobora kuzamanzamo ku munsi w'ejo, nuko nagiye mbona witwa Pavel Nzira bashobora kuzaba bamuteretse mwizamu rwose ameze neza cyane. Hanyuma kuri kabiri bagakoresha witwa Nshimimana Emmanuel Kabange, ni nako mu mutima defense nagiye mbona rwose ashobora kuzaba bakoresha witwa Emery Bayisenge nk'umukinnyi uzi ikipe ya APR, nk'umukinnyi w'umusiniya, umukinnyi umenyereye iyi derby uzi ndetse n'ikipe ya APR akaba arimo ameze neza cyane. Hanyuma kuri gatatu akakoresha uyu murundi musore Prince, ni nako kuri gatatu azakoresha witwa Niyonzima Olivier Sef dukunze kwita Kamba na roho, numwe nawe mu bakinyi bamenyereye derby yakiniye ikipe ya APR kandi nanone ni n'umukinyi tubiziho ikintu cyo gukanira abari ibintu bye kumubwira uti genda ufunge hariya abari ibintu bye rwose. Niyo mpamvu ashobora kuba yabanza kuri gatatu ku munsi w'ejo. Hanyuma imbere ye gato akakoresha witwa Ndashimiye Richard ndetse n'witwa Bigirimana Abedi, uyu nguyu akaba ari umurundi, umwe agakina 8 undi agakina 10. Hanyuma uruhande rumwe aho twita kuri 7 akaba yahanyuze witwa Azizi Basane Kuranya, hanyuma 11 akanyuze witwa Tambwe Kurali, ni nako ayakwatakisha witwa Habimana Ive. Ngabo 11 nagiye mbona rwose nkurikije ukuntu nagiye mbona umutoza agenda yarinya ino ekipe uyu mutoza Aruna Feruze, dore ko ariyo debut ya mbere agiye kuba atoza, kubera yuko uyu ni umutoza w'umurundi wakiniye ndetse n'ikipe ya Vitaro ndetse n'ikipe y'u Burundi. Ubu ngo bakabiwe urimo ratoza ikipe ya Sport, dore ko umutoza mukuru ari wino ekipe ari we uyu mutoza Afamia Latifi yaje kuba hagarikwa kubera ikipe itarimo genda yitwara neza. Ariko icyo wamenya uyu Feruzi numwe mu batoza bamo bitwara neza kubera ko imikino 3 amaze gukina yose yarayitsinze. Yatsinze ikipe ya Rutsiro ibitego 3-1, yatsinda ikipe y'Amagaju igitego 1-0, ndetse ejo bundi murabyibuka ko yatsinze ikipe ya Marine Football Club igitego 1-0. Ubu ngubu turibaza tuti ese noneho aratsinda ikipe ya APR, atsinze APR ndakeka rwose ubuyobozi bw'ikipe ya Sport bwahita buryama bugasinzira, nakunze ikipe ya Sport bahita batuza ibyo kuvuga ngo barashaka undi mutoza byaba birangiye. Niyo mpamvu rero uyu mutoza nayo yakaniye n'umukino avuga ati ngomba kuba nerekana yuko nshoboye, dore yuko uno mutoza na lisanse imwemera kuba yatoza nk'umutoza mukuru mu cyiciro cya mbere. Numva yuko rero byaba ari ibintu byiza cyane kurande rw'ikipe ya Rayon Sport ndetse no kuyu murundi Aruna Feruze rwose umeze neza kubera yuko arimo aragenda yitwara neza rwose, imikino amaze gukina agiye yitwara neza cyane.